Ge. Napi Ji? Gara-gara aja kopi sih ge. Oh nggih. Kopi manis tapi kopi pahit Ji? Kopi pahit ge. Nengahnya kan bu manis. Beh, bisa kan Ji? Nggih antos temen Ji. Nah enggak deh ge. Niki Ji, kopi nih. Bi, pas gati nih ge. Lurus Ji, mumpung kari anget. Mi, jangan saja nih ge. Niki Ji kopi nih. Makasih nih ge. Mana nih ge? Ada kopi ada nih. Ini jajan nih. Jajan apa nih ge? Jajan timus Kang Wang Ji. Pi, jajan timus pi anget sudah nih. Pi, gini sih nah. Coba malu Ji. Pi, jajan timus sebentar niki. Timpalin kopi pahit anget. Mi, anget gati pi niki jajan timus sebentar. Mi, biar namanya. Baru lemang niki sebentar. Coba dulu niki sebentar. Kari anget niki sebentar. Mi. Adi mau ini jajan ini ge. Mulu jangan nih Ji. Jangan gati nih ge. Goban kan mau menggoda nih. Jangan asli nih ge. Yang lu. Apa deh nih? Manis nih pas. Keselo nih segar nih ge. Mi ini mari jajan deh nih. Ajeng liunan Ji enak nu liu ada. Jajan timus nih sebentar. Jangan gati nih ge. Kopi pahit. Jakti sebentar. Mimi udah ratu hujan sajan sebentar. Mau nih ge hidup hujan sajan sebentar. Banyak bersyukur bisa mi. Nih ge. Pahit nih Ji. Pahit. Bang kopi nih ge pahit. Hidup sini pahit. Bibisik nih ge. Niki bibisik sebentar. Ajeng Ji enak nu liu nu. Niki jajan timus niki. Asli sangat Bali niki. Jangan niki. Ngomong-ngomong aja. Dijom aja timus gini ge. Beli nih. Ngai yang Ji. Ngai. Bang bok ge. Si mungkin bisa kayak gini. Ada sing percaya deh. Kantin anget-anget nih Ji. Si mungkin boleh ngai ge. Pas jani. Asli jani. Pasti beli nih. Ada Ji sing percaya liu nu ada di tu Ji. Di jaman bani. Seleman ngebet bisa ditegali Ji. Man tegal san. Man tuh nih semangan. Seken nih ngai ge. Seken lah Ji. Masih nunggu nih. Si mungkin jajan kini bisa didi ngai. Ada aja sing percaya. Si percaya sih ada bukti. Apa bukti nih ngai jadi? Ini tinggalin Ji. Tiang bu. Ini bu ngupload yang di Facebook Masa Ji. ada ge? Oh ini Ji. Ini. Om Swastiastu sebentar sami. Saya makin di tiang jaga ngarian yang sanganan timus. Niki mumpung tiang pole. Keselo niki ngebet yang ditegal. Kira sareng ngarian ini. Bahan-bahannya wonten keselo sawi, nyosene sampun mepelut. Terus niki wonten gula bali, gula pasir, sareng uyah. Nah saneka pertama kiki dumun nyuhne semeton. Kiki sami nyuhne nggih semeton. Mangkin lanjut niki selone nggih. Nah niki sengaja yang percepat ya untuk mempersingkat waktu. Alon-alon kini semeton nggih pangten kati keni tangan. Yang sampai keni tangan angah saja niki. Nah selone sampun sami mekiki nggih semeton. Yen sampun mungkin tinggal siapin wadah. Campur selone sareng nyo dada siki nggih. Terus dagingin gula bali, gula pasir sareng uyah nggih semeton. Nah mungkin niki tinggal diaduk-aduk pangkanti merata. Makluin ngaduk nih semeton. Mangdo bener-bener tercampur sami. Nah sedara ngapus siapin dumun air anget, tambahin daun pandan bedik, banyak jan aromanya. Terus pasang saringane kukus niki semeton. Nah mungkin lanjut kaput adonan jajane niki semeton. Nah cukup dagingin 2 sendok manten nggih. Terus giling done sekade niki. Yen sampun niki tinggal sematin. Niki sematin balik siki semeton. Nah niki sampun genahang terus kapur sami semeton nggih. Nah yen sampun makin tinggal dikukus. Lanjut genahang ring panci, atur yang rapi nggih semeton, pangnyandang terus nih. Nah terakhir niki tinggal ditutup. Terus antos sekitar 15 menit nggih. Nah niki sampun lempeng semeton, makin tinggal diangkit. Nah niki tinggal diambil terus disajikan. Pas sekali semeton. Niki paling pas angganin paling kopiang nggih semeton. Sekian dumun nggih videonya. Semoga bermanfaat. Kira langkung ampurayang. Suksema.